Ay fambeni phela. Iyabhula inhlolo lwakanakana kanjeni. Sangoma kagazana kutwavilela anyanga yiti laphi swo lava hi pfunana ebuti la u famba u va ni norho vona ka wansati wa nqambi u rhandzanaka na emilorhweni ebuti nhlolo ta vulavula leswaku rirhandzu leri ra ro helela norhweni ebuti phela we wo fa hi wansati loyi u mu rhandza hi mbilu loko ni langutisa ndzeni ka tinhlolo ta pfumela leswaku rhandzana ni wansati loyi lava le hansi se va pfumerile leswaku wansati loyi a nga va wa wena ebuti leswaku ye ya ku khanyisela tindlela swi lava u ya ni teka u ni yisa wimpi u ya ni xavela bakiti ra nyama u ku tibega phe u ku ice cream u tlhela u ni teka ebuti u ni yisa photoshoot ni ya teka swinepe loko ni teka swinepe mikwembu ya mina yi tsaka Ya pfumelelana we akufakiwanga vito ra wena picture ya mina yi lava no ko va under picture ifakiwe hi ku na munhu loyi a lorhiwaka ku nga wena ni lorha wena loyi munhu loyi a nga lorhiwa laya and a va ku lorhanga hi swa ku biha nderi a va ku lorhanga hi swa ku biha nderi sukela kwini in lorha loko a va ku lorhanga hi swa ku biha nderi mina wena i nga se yi fika kwalani a hi tshiki vanhu lava kala va nga ri kona sweswo hi vulavula lorha njhani wena mina we a lorhana na a lorhana mina wena sweswo okay I know I was at munhu bona I was at munhu lora yes mara swi nga endla u kuma kumbe ni ve tshama ndi ku lorha kumbe ni ve tshama ni hleketa swin'wanyana a hi swi veka kokwalani sweswonge i milorha hi wa delela boti loyi wa delela boti loyi wena I mean wa delela Sangoma you are wrong Sangoma tiva mina na Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5000 rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za Vakhandle Group we are family. Na swi tiva ku swi nga endleka ku ri na huwanyana in the background mi ta ni khomela but this video has to be done. Psalm 21 verse 11 to 12 yi hlayeka hi ndlela leyi hi xilungu it reads as follows mara ta yi hlaye hi xichangana. Vanhu va hlengeletana endhawini yin'we va boha makungu ya ku lwa na wena kambe va nga ka va nga humeleli hikuva wena u ta va hlongorisa u va copa tinhloko hi miseve Jaimito i mfana wa le Msambikani i maivava jaro kula i mbacha danona xitili yimani mi amukelaka the channel that matches the channel that matters the most amvokwata wantava a wu lavi aka lexi xitayela menilori na satani xokula ni kuti i ta ku ya wena i mani mi amukelaka the only channel that matters to watch even a grabber nchumu lowu Sangoma ya ka Gaza yi hlaseriwa. Sangoma ya ka Gaza yi hlaseriwa hi vanhu ka TikTok. Sangoma ya ka Gaza yi hlaseriwa na hi Manxungi. Leswi swi nga ni endla ku ndzeni endla video leyi i ku na vanhu van'wana va rhandza ku hotspotiwa. Ku na risimu rin'wana ra xidya xin'wana ri mi fana na mati migerweni a ma tivi lama ya kona mo landzelela. A hi tirheni hi sangoma ya ka Gaza i mani sangoma ya ka Gaza? Sangoma ya ka Gaza i mfana wa le Bushbuckridge. Sangoma ya ka Gaza i yena ti-video a hlahluva vanhu kumbe swilo. Yin'wana ya ti-video leyi a karhi a hlahluva the president Benny Mayengani. A ku Benny Mayengani i ta wina ti-elections
i ta rhangela tiko ku vula ntiyiso na ye a swi wo tlanga a ku na lexi nga ta humelela a ku na lexi nga ta endleka hi Benny Mayengani in terms of politics and tshembi ku na 1% Benny Mayengani a nga yi kuma ka ti-national elections, right? That's number one. Lexi nga endlaku a nga ti imagine ti-campaign managers ta vanhu lava campaign ku ri Mphilane na Tshinya Vantshwa, and okay, fine, there are some people at home that they are illiterate to a point that they believe everything that they see on the paper. But me, imagine ni ya westa mali xikolweni ni dyondza xikolo ni fanele ni yingisela Tshinya Vantshwa na Mphilane in politics. No disrespect to them, but not me. Nah. So Sangoma ka Gaza i endla ti-jokes hi vanhu. Sweswi ni vone video yin'wana a karhi a hlamusela and then a ni boheka ku lava ku landzelerisa ku i endle yini xa wrong. So ku na munhu wa vunharhu loyi a hlahluva Sangoma ka Gaza ni believe ku a ni sure ngopfu loko ni languta xikandzeni ndimani ku Sangoma ka Gaza i lo edita na, mara let's say hi yena kumbe a hi yena munhu loyi a hlahluva Sangoma i hlahluva Sangoma ka Gaza yi ri na ku navela Mhaxongi emilorhweni ku a va nsati wa yona a va murhandziwa wa yona. There is no level of disrespect to that. And xin'wana lexi hi faneleke a ku na comedian la misaveni hinkwayo leyi n'we mi yi tivaka mi nga ta ku loko hi endla ti-jokes a yi endli hi ti-celebrity. Once you are a superstar, you are well known, they make jokes about you because people know you. Hi nge hi ya endla joke hi Mtavathi. I mani a tivaka Mtavathi? Byeme ku i mani a tivaka Mtavathi? Wa n'wi tiva Mtavathi wena? Ni loko no ba joke hi Mtavathi yi nge tsakisi because you can't relate. Malono Shongi Rangani man, before I even said it becomes a joke. That's how these things are everywhere else. Mara a swi ni hlamarisi ku vona Mhaxongi va ri spotted va endla swilo swo fana ni vona na hi Kofi na Creamer. I played a joke na Solomon Kambi, I not a joke for the game leswaku nani between this and this one who must go, and then I had to deal with Kofi na Creamer for years ku va Solomon Kambi futlani va cukumeta le. It is just a pure joke. It's even far from what Gaza Bosha does. Avanyenyerisi so loko swo endla Gaza Bosha swilo leswi. Gaza Bosha is worse because Gaza Bosha doesn't just do jokes. Anga endli ti jokes Gaza Bosha. Gaza Bosha anga endli ti jokes. He get whatever information he get, he exposes. That guy never exposes anything. He never disrespected Shongi Rangani. But because Shongi Rangani, she thinks she's so relevant to a point that everyone that speaks about him. And to Sangoma ka Gaza, unga steki maka ku wali bush magai. Unga chavi. And don't be discouraged. Don't disrespect their families. Don't disrespect their personal life. But let's one badal, one mark, pambil. Don't listen to these people smear campaigns. I see some people are spotted there, even on that live, they're busy saying a lot of nonsensical things just to make Shongi Rangani, because Shongi Rangani is their favorite. One of them was hey babe, wrong what? She's a celebrity, she's a superstar, baby, you are not a celebrity. Therefore, we can't make jokes about you because there is zero disrespect to that video, Shem. Just laugh. And it's a joke. How many times must I emphasize that? Shugula. Hilega Gaza Bosha anga se tshama Gaza Bosha a khomeriwa ti meeting ku fana Sangoma ka Gaza. So if I look lora hikanene ke a fana butsa ku lora hi number man, like he must answer ku okay ni milore number 4. I'm deliberately here to take a side to stand with Sangoma ka Gaza. My guy, if you think we have so much art there, please don't be discouraged. When you want to nongano vost to na nongana ti lo ku ri na matoto ntsena. Na lo ku ri na swakudya swa kata hi vone ku mvu. Lava n'wana mahele Brahmin
don't be discouraged, and don't even listen to these TikTokers wanna be celebrities wanna be who are there on TikTok, especially these females who are like TikTok just to find men. Ukuba umunna nuna kaya mara is there on TikTok at one side every day live. Because why? Bashavisa miri bosisi. Hey bashavisa miri bolabo abathembi gore ba abama eva blema munu. But look, Shamsi, serious. Most of those females there, if your girlfriend loves TikTok, my guy, damba tsikashi shesh. One on one with Katakako Yesu. Idan kumi samar lava biza ko engage masangu. Tsika ngwadlale. Loko zivona one side aranza masangu aranza TikTok. Yovizwa engwadla shishi. Futhi ungabhayiziseki. Tsika ngwadlale. Huma vungwadleni mwana baba. Ingathi kade kuyalobola TikTok. Wapenga na. Walwala, wahafa. So don't listen to those people who are there to sleep with celebrities, because they think that when they sleep with celebrities, then they are celebrities too. We don't care about Masangiabo, by the way. And then compare celebrity taka gazamba sheka. Gebo marimba. Nsungu na wewe baba. Look ulamundu so nkomela unzenda ukomela njanga TikTok. Waseka bafana. John ukwini mfana. Waseka. Baba lani ngeke kuhlaye basheke ekhaya mfanakho. Philani nawe ibasheka. Amasipala echati.